أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يا بيو. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shahru jumada al-ula minye hijra sankalo durunai bisuinye otani sheginai miladi nasara ka jate ba fulali muga ani nani sankalo tani kelena bisunyo umuganai ambe dawda bu masjid rajahu ambo kono darasu shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab aka kitabu kono kitabu tauhid bonda minna ko nenye bonda minye muhammadu sallallahu alaihi wasallam aye tauhidi famfela fasali minke aninna ye shirabe datuku kata musirkiyama ambo bonda de la anye hadisa udo kalala bi hadisa min kala nan ka sana an ka shewma kunun odo dresu temene anjora yoro mi sarahu tola minye hadisa mi uko kuma illaba nambora hadisa min adrisu temene kuma illaba na qarawahu abu daud bi sinadi hasan wa ruwatuhu shiqat wa kumato ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر أقول ننا يغنى ابن حجر أبي من في تقريب التهجيب أكا كتاب دوكونو تقريب التهجيب بقوله صدوق يهم ما نناكو ودوكو حسن urwatuhu hasanu wa urwatuhu shiqatu nu fula farala nyugon ka yorola on nyogona ibn hajari ba fo taqrib tahjib kono aba fo saduqu yahim saduqu ye munye hadisa domba ko bolo min ka cinya kacha
ni ko sadugo ye tiɲa tigi ye tiɲa fɔla yan mais saduku min ka tiɲa fɔ ka ca saduku laɲini ye o de yahimu wahamu kɔrɔ ye mun ye alwahamu huwa idraku shay'in ma ihtimali didd rajih ko tew se minu tala de ayo fo yoro were de ako wahamu ye de mana hada maden ka fendo do me iba soro eye min do ko fo kuma yin ntanabe o ka giri kateme eye min fo abo fo aka kitabu kono salasatu usula ba fo maratibul idraku shittu hari nimmi be wala puro yahimu kore munye o kado aye salasatu usulumi no semini we salasatu usulumi sarahu ako maratibul idraku shittu mana ka fendo marataba woro de do al awwalu al ilm huwa idraku shay'un ala ma huwa alayhi idrakan jajiman folo uba fo mako ka fendo doni oye munye ika fendo don chogola abella hala minyere laika do ko abola hala de la ni dantigele mbaka uba fo de mali ilim ika fendo la hala minyere no famma sinabo la hala yere de ka idan tigele mbaka fana ko abeni la hala de ka uba fo de mali ilim no nye folo asaniyatu fulanna al-jahlu al-bashitu wa huwa adamu al-idraku bil kulliyya fulanna uba fo jahal bashitu wo yeden tennin do few jahal bashitu yeden nu yini ka fendo la a netado ni nye jahar al-bashit jahlu al-bashitu asalisatu sabana al-jahl murakkab وهو إدراك الشيء على وجهه يخالف ما هو عليه جهل بسيط يمونye ekiyere ke koybe fendo do kasoro jahal murakkabu yemunye ka fendo la halaka me atoka yere o misale sunma yemunye bisunye araba sude enyinin kara bisunye munye itado me iko bisu nye tenensude eta do ite bisu ndo domindo me ita do fona ko ita do uba foninde ma jahalul murakkab ka fendo ali halaka la halami ni ate o chogola arabiatu nanina al waham uba fode mal waham وهو إدراك الشيء ما احتمال ضد الراجح ويه أي فندو دو ما أي دولا هلا منك ولا هلا تنادي كجري ولا هلا تنادي كجري إما أفول هلا منك وده كجري كتم أي أفول هلا منك وبافود مال وهم القامسة دورنا الشك وبافو مكو شكا وهو إدراك شيء ما احتمال مساوي أي فندر شكا لنو فندولا نيندو وبن نينته مي فان فلا بيدي كلا يبولو يروشيما غرياي وبافو نيند ما شكا السادسة ورنا جنو جيجيا بيسيجيا كفندو بيسيجيا چوكو دولا وهو إدراك شيء ما احتمال ضد مرجوه oye fendo do la hala doka mais eya do la hala minka la hala werebe atana griyalendo eye min fatana griyalendo oka ma didil marju eye femmin jigi eya jigiya chogomi atana griyalendo aka mana eya jigiya chogomi abe la hala minna oka giri kateme ya jigiya chogomi uba foninde mako jannu donc akom mada wewa maratibul idraku shittu ni woro de do abofo asalasatu usuli kono safa tani segina bunu seminu benunu wala donc afora pura ka wahamu inde do
parce que ale tumbe kuma nunu sarahu mogo munu nyulu be nunu mana do kaba bon ako ibn hajar ba fo saduqu yahim wa hayana yaqulu saduqun wa saduqu ako wakati dola ibn hajar ba fo saduqu yahim aba fo karasa akacinya kacha me wakati dora wahamu basoro abe fendo jigi wakati dola chogoya dola kasoro ale ya fo chogoya mi chogoya wore be min ka gira tai min ka gira ya famu chogomi wahamu yeninde ako wakati dola fana ba fo saduqu mana cinya acinga akacinya kacha akhwa fayakunu tawshiq mana na ko yoromi saduqun wa saduqu akhwa na ko yoromi saduqu wa saduqu o fana sembenti alendo kateme saduqu doron folika fayakunu tawshiqu rajulin almasuf bisaduqi أصد من توشيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم معنى ناكو يرمي صدوق يهم أني ناكو يرمي صدوق وصدوق جماع دانا يكاجري صدوق وصدوق ode fana ka giri dan ode fana danna ya ka giri kateme na ko chemimma saduq wa saduq ore fana danna yaka gire katamina ko chemi ma saduqu yahim la yaqulu qailu inna kalimatu yahim la tazidu da'fa no seminu ko fo baka kana fo ko ni ako hari mu'min ma yahimu ko ote fo jida ka hadisan la fulila li'annahu ma min insani illa wa yahim ko parce que hada made cité fo ni wahamu bisoro فنقول بنسمين كل مغمين ينفو فنقول أنبا فو هذا لا يشيخ أي ننتسها لأن قولهم يهم هرسا دنبغو ككما نوكو كرسب وهمك لا يانون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد وكل نينت وهم يوهم من هذا مدينة لنكولنيا كبواما وكل نينت وهم سويه ولولا أن هناك قلبة في أوهامه ما وصفوه بها نا ياسر مغمن ناقا وهم تمانشا وتا أما أنكتني وهم ينفولي ولا أنبنا دو حديثين سيسا وأن علي ابن حسين حديثا من علي ابن حسين ما وبافوا عليه ما جين العابدين رضي الله عنه قال أنه أرى رجلا يجيء إلى فرجتي ko Ali ibn Hussein yace do de ye abena ciden ka kaburu be yoromi wodo tumbe abena o woyina kanat inda qabri nabi sallallahu alaihi wasallam o woyin tumbe ciden ka kaburu yorodela fayadkhulu fiha na beddo woyin kono fayadu abeddo ke fanahu Ali ibn Hussein yace imbali ola wa qala ko alla uhaddisukum hadisa ako yala nte kuma do fo yewa nte hadisa do fo yewa samaitu min abi an jaddi nyame mfala afaye jonye Hussein mfaya me nyame mfala kabon mokela amoke jonye Ali ibn Abi Talib anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabwala ka ciden bolo kala ciden ko la tattakhiju qabri ida akwa kaninka kaburu ke takana sagi fenye wala buyutakum qubura akana ka sofa nake kaburu ye wasallu alayya ay sallinka fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum akafoli abeshennema abe yoro arawahu fil mughtarat مغتارات جمع الحديث المغتارات للدياء المقدسي كتابو ديدو الحديث المغتارات للدياء المقدسي ودي كتابو دو كو حديثي مبو ودي كونو قوله ناكو وان علي ابن حسين هو علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب يسمى بجين العابدين
na ko ali ibn husaini ni aliyu husaini denke de do husaini fana faye ali ibn abi talibi ubafo ni ali de ma ko jaynil abidin baytum min benni ubafo laysa li qariba sami wal yayman ubafo ale de o baytuke jaynil abidin min afdali ahli al bayt ilman wa juhudan wa fiqha no sheminu ko ciden ka somogo ka fasamanti de do doni la ani jiya banila ani famula ali ibn husaini ciden ka somogo ka fasamanti do doni la jiya banila ani famula awo ko ni zainul abidina min fulani ne fonnan sirba ko madina ni su kora su donna sisa muso munun be cetu bolo fanta munun be ni dugu be je abe balo soro idda de la itado mu'mina nanai o tumbe ke madina mo site balo nunu na bagado ko tumami ali ibn husaini fatura de madina o maye mo ya do ko jale de tumbake har aka ko baga munun tara su ko ku ye boron no de ye tumamu ya ka fini bola ye boron no de ye akola su fela na be boro doni na kata bila fantamun dala ni muso munun be ni cetu boro jenil abidin donc da wuda to se minu ko ciren ka somo fasamanti do doni la jinya banina fiqhula wal husaynun ma'ruf Husaini donendo ibn Fatimata radiyallahu anha Husaini ya Fatimata denkede alaka je kabo Fatimata ma wa abuhu Ali radiyallahu anhu Husaini fayi Ali de alaka je kabo ma qawluhu yaji'u ila furujati na kwa tumbe na wodoma haja rajulu ninke min tumflenye haja rajulu ninke min fulani la shakka annahu lam yatakarrar maji'uhu ila haji al-furjati akatta kana sagi machaya kana nin woyi nafo ya matta kana sagi kana nin woyi mafoi kama illa li itiqadi anna fiha fadila wa majiyata ho atumba duskun kono de ko ni yoro faranfansiya de be ni yoro to ni nyogonche ewa titiri do fana be ni yoro towuka mana fasamantiya ani faranfansiya do de be ni yoro toka atumma takana sagi chaya kana ni yoro ina foi kama fonni nin ko de ba dusukun kono wa kaunuhu yajunnu anna du'a inda al-qabr lahu majiyatu aw anifana ale bolo duwawu ciden ka kaburu fasamantiya doboye fatihu ewa wa kaunu yajunnu anna du'a inda al-qabr lahu majiyatu ale keli ka jigi ko duwa ko ciden ka kaburu ka duwa ke kaburu lo fasamantiya dobaye fatihu babu washilatu ila shirki ninye bonda dode dayele lenye kata mushrikiyama bal jami'ul ibadati bal bato be ija kanat inda al-qabr ni bato kera kaburu yorola fala yazuzu an ya'taqida anna laha majiyatan kana ajjate mina kafo jamana fasamanta boye kateme yoro toka sawan kanat salatan aw du'a aw qira'ata bato kera sa salli dewa ube du'a do ube qur'ana kala do mogo kana ashiri dusukuna kamiri koniye bato doke kaburu ka bato fasamanta do bala kateme bato toka bay yoro toka batoka mogo kana nimiri wali haja naqul bunu seminu ko ninde koso kulu bafo tukrahu liqira'atu inda al-qabr qur'ana kala ye makarhu ye fen kone ye kaburu yorola idza kana li insanu ya'taqidu أن القراءة عند القبر أفضل نا يسر بهذا مدمن بسكون كنو
kafoni kalanke qur'ana kala kaburula fasamanta do baye ni mogo min tara qur'ana kala kaburula ni haklinaka fen koneno qawluhu fanahahu ay talaba minhu al-kaffa nako ali ibn husayn yace imbali mana ya nyini cefe ko aka yere mina kabun nin koy na kan nin koy toy qawluhu ala uhaddisukum hadisa qala uhaddisukum wa rajulun wahidu nako nkaw baro nyogonya kasoro mogoynye chenye mogo kelende lianna jahira annahu kana inda shahabihi yuhaddisuhum mana ali ibn husayn bake ka kuma mogo men fe mogo kelende do che kelende do na ya bali akanana woy nyorola o ko fi ako ala uhaddisukum bo demirle jamu de fana fuleni ni ale fana bake ka kuma che kelende fe wala chogodi demirle jamu nana buno seminu ko ali ibn husayn fana tumba ka jama de chela atumba ka jama de chela abe mogo munul la kala tumba ka jama de chela ninche na faja rajulu ila furujati ale tumba ka jama de chela atonyogon de chela ninche na kana woima wodi ato ako uhaddisukum akante che ndroma parce que che nya le sura ka jama de la aya sura tonyogon che de la na woina wodi ato kuma imanye si na ko ala uhaddisukum alla nyini yede che ani aka mogo munumbe akoroye wodi ato demudir jamuna na wa ala adatu aradi alaya minande do ni ba fe ka fendo ira mogola ka fendo foi ka fendo irala ay a'ridu alaykum an uhaddisukum manam ba fe ka irawula kaw baro nyogonya fa'idatuhu tanbihu lil muqatabi ila ma yuridu an yuhaddisahu bihi alan afaida jumai abe kuma ibake ka mugo min kuma nyogonya ibafe ka hakili de jigi pour ibake ka kuma min fo akinga a hakili to la ka tiloma jo abe komi ni ibafe ka kuma mugo fe sisa ni kuma nate ika kuma bese ka timaka me ni ko hey ayilla je kuma na ni ko hey abilla je aba tiloma jo wala ala be komi harafu tembi ka fo puru hada made a hakili ka jigi akanye shima ibe kuma min fo aka famu qawluhu an abi an jaddi abuhu al-husayn na ko kaminan fama kaminan mokema afaye jonya al-husayn wa jadduhu ali ibn abi talib amoke jonya ali ibn abi talib qawluhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ko moke fana ya mina chidema alaka tamna kishibaka sanadun muntasilu sanadun atugulembe nyogo na de kata chidema wa fihi ani anatu sanadun ani bakono lakinnaha la tadurru mi ani min bakono wote sanadun toro li'annaha min ghairi mudallas parce que mimbe ani info mudallasu tigite fatuhmalu ala samai ambenni ani amba bila munka aye kuma yimme alade iyado ni mogo menye mudallasu na ko ani fulana kata chidema ubo hadisallaf mudallasu kore munye yeba sura lay hadisa minu mogo aye hadisa me mogo munuma mogo dobu la ka hadisa temina aleka karamogo mogo doba ka karamogo la niye ale togofo hadisa la doro hadisa intemina wala abe karamogo intogo dogo aba fo ni fulana ni fula karamogo intogo tefo pour mogo kana hadisa sadi boni mogo min donna ni oye mudallasun na alayya hadisa fo ani fulana ma togofo o hadisa be bilade meni ewa mogo min te mudallasu ye ama don mudallasu ya madon ciye minna mogo minna ni oko ani fulana ote hadisa toro amba bila kaya me alade afule ko defo qawluhu la tattakhiju qabri ida akanin ka kabur ke takana sagife
yuqalu fihi kama fil hadisi sabiqi ambe min fonnina ambe fem min fonnina be kuma nye min fo hadisa temene na dersu temene annahu naha an yutakhadha qabrahu ida yu'tadu wa yatakarraru ilayhi cidenye balilike ko aleka kaburu kanake takana sagife akera sa iya ke sanyelema de kaburu jiara ubafo oma ida kafenke sanyelema bake idu dedo cidenye balilike aleka kaburu kanake oye kake sanyelema kanyo soron ka kaburu cidenya balilike ka kaburu kanake oye ida ye fana wakati be takana sagike katama akera dogoku ube kalo ube dongo do be takana sagi ufana be do ida kono cidenya balile ka kaburu kanake oye li'annahu wasilatun ila shirki parce que oye sira de kata musrikiyama sira do kata musrikiyama mana ka fendo da mana salli kire aw yere ka yurdo kire aw yere ye sanyelema nabe nyogon soroye balili baka parce que sira do kata musrikiyama ube kaburu do katoka takana sagi chaya katama balili baka parce que sira do kata musrikiyama qawluhu wala buyutakum qubura sabaqa manahu na ko akana ka souke kaburu ye o fana mana temena anye mana fulafo akana aka souke sudo nyoroy ka sudo souko na kanoke akana ka souke kaburu ye mana akana aka sou kono na to nate sallu kono aya kana fila sallu do ka sou kono qawluhu wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni ayna kuntum na ko ay sallinka aka folu be shemma abe yoro lafudu hakaja aw shakku fi shihatihi wa asukku fi shihatihi mana lafudu hakaja wa asukku fi shihatihi budo seminu ko ka kuma inatin nin chogola ko ale shikalen ben ni sahalila mana kuma daminana wa sallu alayya kuma tarallaba fa inna taslimakum yablughuni ayna ma kuntum akunni sahali shikabe alela mana kuma kanka ke fa inna salatakum yablughuni haishu yablughuni ayna ma kuntum ma alaikum sallu alayya fa inna taslimakum akuka lafujin natin nin chogola ko ale shikalembe ni sahalila lianna qawluhu sallu alayya yaqtadi an yaqula fa inna salatakum tablughuni parce que nako ay sallinka ko obe munyira min kanka tugola aka sallu be semma ode kanka tugola illa an yuqala fonanko haja min babi tayyi wa nasri fonnan kun ninye arabu kanna babi min babi tayi wa nasri ka fe fara nyogonka o ko fe kanu chari fonnan ko arabu kanna togo min be ne ba fo tayi wa nasri fonna kera o yede walimana tayi wa nasri ye munye sallu alayya wa sallimu tayi kera yoro juman kurula na mado kuma kono o ko fe na abange ha salamu abe ko mo kurula o mafo mais tumami anana bangeli yorola charili yorola afora donc abe kuma be ke wala sallu alayya wa sallimu aye sallin ka folikinka fa inna taslimakum wa salatakum tablughuni aka folin anaka sallu be shemma wa ka'annahu jakara al-fi'alaini wal illataini abe komi cidenyi bara fulayin fo ka bara fulayin fana ka illa fo ku sababu fo ku ka sababu fo lakinni hajafa min al-ula ma dallat alayhi saniyatu me aye foloyin aye dotto ye foloyin na ni fulana yimbo o yiranna o min saniyati ma dallat alayhi al-ula fulana yin fana aye fen dotto ye ni folo be min yiranna o be ke togodi sa sallu alayya wote folo nyewa ha fuendo tora ni folo imbo yiranna wa sallimu bon fulani mfana nako fa inna taslimakum fulana min fana fulani nye ewa folo yin tora ye aye folo yin toye pour parce que fulani no imbo yiranna o ye jumaye
fa inna taslimakum wa salatakum mana sallu o fole taslimai ntoraye sallu yo o iranna sallu wa sallimu bon labai na ko fa inna taslimakum fulana infana fole o fana sallu infana toraye fulana infana ba an kanda katoma wa salatakum uba foninde matai wa nasiri fonna kiran ninye qawluhu wa sallu alayya sabaga manaha na ko yusallin ka mana fora katime wal muradu sallu alayya fi ayi makani kuntum la nyine munye aye sallin ka be yoro wala hajata ila an ta'atu ila qabri wa tusallimu alayya wa tusallu alayya indahu amma sai akana nika kaburula ko abe folikenka ube abe sallikenka kaburu yorola ay abe yoro doro aye sallinka aye folikenka abe simma amma hatagi akana nika kaburula ko abe sallinka haju mana ko abe na nika kaburula abe sallinka ube abe folikenka aye folikenka be yoro aye sallikenka be yoro abe sinima qawluhu yablughuni taqaddama kayfa yablughuhu sallallahu alaihi wasallam na ko abe semma abe sama chogomi anyo fokateme anko afolo nunu nye ko dogolen ko de abe sama ke chogomi na antado o kofe antemena la ko hadisa do mafulana ko ciden ko malikiyaw dobe ala bololu be tama dugu koloka sallimunum be ke aleka uba la shama akono hadisa sahara alla she chogo yoye malikaw do de be ala bolala yulu fana ko be tama dugu kolo de kadro ni sallim min kera ciden ko be foli min kera ciden ko ba la shama qawluhu arawahu fil mughtarati الفاعل مؤلف ناكو في المغتارات كوين كي بغي جوني ناكو في المغتارات وهي مؤلف ده محمد بن وهاب بن والمغتارات اسم للكتاب أي الأحاديث المغتارات مغتارات كتاب دور تغدو كتاب ده كو الأحاديث المغتارات والمؤلف هو الدياو المقدشي كتاب والله بغى الدياو المقدشي هو كتاب والله يضاف على أحاديث مغتارات هو الدياو المقدشي ها كتاب الغني أو تلا نتلا كود هو الدياو المقدشي هاري حامس فنا يود فنتالا على حديث المغتارات للدياء المقدشي نكون تحامسيو ايوا وسمينو كسروا عليه الدياء المقدشي دياء المقدشي من الحنابلة الدياء المقدشي حنابلة درمانا بأحمد بن حنبل كما جاب دلا وما أقل لحديث في الحنابلة ما حديثات تيجي كدغو حنابلة ولا يعني المحدثين حديثات دمبغو كدغو حنابلة ولا وهذا من أقرب ما يكون أقول نيجي كبكو من كذا يعني أشهب الإمام أحمد أقل الناس حديثا بالنسبة لسافي ما أنا أحمد كمغو ولودك حديثا فو ولودك حديثا كوكا دغو كتمي سافي غنكوكا قريبو ده نيجي كسر أحمد ده من المحدثين بونو أكيرا أوتو نيغو ale to nyogo ulu de ka hadisa ka dogo ka teme safai gan kauka ako ye kharibu ye ويه كبكوي فالحنابلة قلب عليهم رحمهم الله الفقه ما الحديث حنابلة من شاير أولولا فامو فقه دوني كفرا حديثك فصاروا محدثين وفقهاء حنابلة حديث دون بغودو
fuqahaw do fana walakinnahum arrahimahumullahu basaru me hanabilaw ala kunema hada madunde do fa ija agaja min haja li ilmi sara jalika jihama li ilmi al akhar parce que hada made doni sugu do be doni fanna do be ni eyo ode minaka chaya obeke sababu ye ka doni wore ewa ko pushe ibolo ka doni bore ka ewa ko koro ibolo itese ka yurwa wala mana doni fanna ufule ni eyi yere di fanna doma o fasa beseka o doni beseka yurwa ibolo kateme fanna utoka amma al ahnaf fa innahum akhaju min al fiqh ni hanafiyan mana abu hanifa kamugo ulu yafiqhu de mina lakin qallati bida'atun fil hadith me ulu kamina ka dogo hadisa kola hanafiyan ulu kamina ka dogo hadisa kola ulu yurwalendo munna fiqhu ulu ka hadisa doni ka dogo ولهذا يسمون أصحاب الرأي يعني العقل والقياس ودياتو به حنفيون الحنفية ولو ولا كو أصحاب الرأي الرأي يموني مانا أكتا ولوك الدليل نتوغو وبه حكلي لبارا أن قياسو كتمي حديثك لقلة الحديث عندهم مني أسوما حديثا دوغيالي وفي ulu kacha kadelilawu ubena ni hakili naude ube qiyasu parce que hadisa kadogo ubolo wasafiyatu misafagan kaw aktsaru nasi inayata bil hadisi wat tafsir safigan kaw de ka yungire sugula kacha ni hadisaye ani tafsiri katemetoka wal malikiyatu kajalika malikigan kaw fanabo o chogola malikigan kaw fanabo o chogola ubus ure sugulani usugulande no kosobe ni hadisa ni tafsiru ye summa al hanabilatu o kofe hanabilaw aya famu safai kama jahabi mugo ulude sugulalendo ni hadisa koni tafsiru kanye dewe kateme muhajibu toka ni safai gan kaw boray maliki gan kaw betuguluka maliki gan kaw fana usugulalendo ni hadisa koni tafsiri ni maliki gan kaw boray summa al hanabilatu hanabila ahmad ibn hanbal kam mugo betugulula wasatun ahmad ibn hanbal ono kam mugo be chamance de la wa khalluhum fi jalika li ahnaf kasugulani hadisani tawsiri mugo min kaddogo ewa ulu mugo min o kaddogo mugo min bolo majhabi tigun mugo wala waye hanafiyude abu hanifa kam mugo de ma anna lahum kutuban fil hadith me kafaraka kitabu bu bolo hadisa kitabu bu bolo de mais majhabu tawla ulude ka ewa hadisa dombaga hadisa doni ni ka tawsiri doni ka doko ka temetoka safa ka mugo de wa ubenye wala hadisa doni ni tawsiri doni o ko fe imamu na maliki ka mugo o ko fe ewa hanbaliyan o ko fe hanafiyan fihi masail فيه مسائل الأولى تفسير آية البراءة فيه مسائل نمبوندا مسائل ودوبالا الأولى تفسير آية براءة سورة براءة كآية توسير وسبق ذلك في أول الباب أن يوفو بوندا فلولا معنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. الثانية فلنا إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. minye ni nyoro la fasale minye ka wa tauhidi famfela la fasa chide nya kan manto fengo fembu wole kata shirkuma ayu mabbo o yoro la de maboli mi sera dama ka o yoro la fasa ku mabbo yoro ima la bolimi la fasalimi na sera adama ku mabbo la ku yoro majanya la pe yoro majanya mi na sera dama توغج من قوله أمو منك أنكو هما كوري مني أبيكم سيسا
ni fama kungo kono na yorodo ni fama ko ewa na ewa bagantigu ni yoro min fulen ni nye kungo kono na la aye kiyum ke yorodo la ka fori mo shi ka bagan kana gere ni na de mo bagan kana na ewa ge ade ni mbimbe bilade abetige wakati mi ni pinte kungo kono na na boka di bagaw ma ube bagaw na ta du mo shi ka bagan kana she ni yoro ma de masala be se ka ke jaka bagaw jaka nyame jaka misi ni few abe ko luka dum ni yoro mo shi ka bagan kana she abe se ka pike ke yoro do la mo shi ka bagan kana she ni yoro ma ewa kaw yiru la fana aka yoro ma janya ide ni mo ka bagaw tara hari e yoro be kungo kono na mina ni ka baga tara genye nanya ye ha ibe mina de o ete ku yoro ma janya ka bo yoro imawa yoro ma janya dambela ewa chidem fana ye tauhidi aya la fasade kimo pembe tashi ke tauhidi maka hada madum maboma de pew maboli min ka jakko sobe ambota yoro juma la tajal buyuta wote la tajal buyutakum qubura wala tajal khabr ida ni chidem ko akana aka sumina ka ku ke kaburu ye akana ka kaburu mina ka ke takana sagi fenye mana hari so kono ka sudo ewa so kono chidem tauhidin la fasali kaburu so yirete de fo hari ka so kono kana sudo e puru nabi wole ka taswim batolima ewa hari ka so kono kana salli to e ka so kono nabe misaliya ka ke komi kabunu ninta yoro majane danye kan yoro majanya kabunu yoro majanya min kadda koso akajja koso be aha الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الثالثة سبنا ذكر حرصه علينا ورفعته ورحمته. شيدن كقرطو كتا أما أكاكنو كتاما ni aba anka hera kanu abanka kandeli kanu ani chiden kan hinna gele ana kan nemali katamma anyo do bonda inkono وهذا مذكور في آية براءة نكون نون فورا براءة كآية إنكم لقد جاءكم رسول كتالبا الرابعة نهيه عن زيادة قبله على وجه مخصوص مع أن زيادته من أفضل الأعمال. الرابعة دورنا نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص شيء ينبغي an kana ta aleka kaburu jiyara chogo kere dola ma anna jiyaratahu min afdalil a'mali kafara ni tara ciren ka kaburu jiyara itara madina itara ciren ka kaburu jiyara baraw nyumande do me aye jiyara sugum juma haramu ya chogo ya kere len do ni la hala kere do ciren ya ka kaburu jiyara bali odela aya bali odela tughaju min qawlihi ولا تجعل خبري إيدا فقوله إيدا هذا هو الوجه المخصوص كي تقول كركلين يوم جمعة تيرين يمين بالي كاكي تاكنا ساكفيني كتيرين كابرو سانيلما كان يكون سروي ube katiren ka kaburu ke dongo don betaye ube juma betaye ube kalo betaye tiden nya ka kaburu jara chogo mi haramu ya nin jara chogo de do وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها تيدن كقبرون باراو نيومادو مي باراو جما نيومادو من جنسها بارا منون بكم قبر جارا مانا قبر جارا وفنالا hari sunna ka kaburu jara wala kaburu min ka jara kanye kateme kaburu to jara lika tiden ka kaburu jara na ko min afdalul amala te ko mi baranyuma be tiden ka kaburu jara lika usailla kaburu jiyara wufanala har jiyara min ya sunna jiyarai kaburu jiyara lila kaburu min ka jiyara li kausa kaburu jiyara bai wai ciden ka kaburu jiyara aka fasa manta ba kaburu jiyara wude ka fa jiyaratuhu fiha salamu alaihi paske ciden ka kaburu jiyara ne munya fasa mantiya kaburu to ka jiyara lila paske ba ke ka foli bila ciden de ka wa haqquhu sallallahu alaihi wasallam ajam min khairihi ciden fana ka hakke de kabbo an ka kateme mugo to ka hakke ka
ciden ka hakke ka bo ka tebe mo to ka hakke ka bo ni tar ale ka kaburu jara ale ka hakke dobi ka ikafo niya afo yorola ciden ka hakke dili o fasamantia bola ka tebe hakko to ka parce que ale ka hakke de kabu ka tebe hakko to ka wa amma min haythu tadhkiru bil akhirati fala faraqa bayna qabrihi wa qabri ghayrihi min ni tara kaburu jara ni kaburu jara bi hakili jigi la gara minna ciden ka kaburu ne kaburu to be yekele nyola ni tara ciden ka kaburu jara bi hakili jigi la gara la chogomi ni tara mo wore fana ka kaburu jara abi hakili jigi la gara lo chogo kele no be yekele nyola me salamu nyoro de fasamantia be ciden ka kaburu ye jara la katebe kaburu toka parce que salamu ciden ka o kausa salamu ye mo wore ka الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. الخامسة دورنا نهيه عن الإكثار من الزيارة. شيرين يباليك أن كان كبر زيارة شايا كجو. توغج من قوله لا تجعل خبر إيدا. أمبو تحديثا رجما ناقوا كنينك كبر كتاكنا سجي فيني. نابي تاكنا سجي كناما. لكنه لا يلزم منه الإكثار لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة. متيرم فلك من فوق نك كبرك تاكنا سجفني لكنه لا يلزم من الإكثار. أتى هذا من اللجم كويه تايلك لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة. وتاير لا يلزم من الإكثار. ناقوا كنك كبرك إيداي تاكنا سجفني وتاير hotel lejimilike ko chayali ko ciden kambe chayali de akanin ka kaburu jara ka chayali o tayira ko la nyine yo odronde bal parce que hada maden do be se ka ke ciden ka kaburu etena kaburu masa fo anisa ni mo min ko awa ciden ka kaburu ne ma jara chayade ne tayire sango sambeta jara ibale la ube mabali wala na ko ida korote otalla jimuye ko akambe chayali de ma mana hari do busika ke etena ciden ka kabuda fosa nisa wa yakunu qad tagajahu ida ni mo min keran har ni mo min kerade etena ciden ka kabura fosa nisa iyamina iduye nisa nyelema ni bena esko tigi yake kachaya me idudo iyamina iduye فإن فيها النوع من الإكثار parce que chayali nonia dobala parce que ta fana kera sango sanye atalle jimi ko ya chaya me chayali nonia dobala ni fenkeri bolo ko sango saiba ibo ke chayali ewa nonia dotala wa chayali nonia dobala et puis idu de balili bika ola السادسة حثه على النافلة في البيت. السادسة ورنا حثه على النافلة في البيت. تشيدن يالسو كوان كان نافلة وكي أنك سوكونو. توقج من قوله أمبو من تشيدن كما كونو ولا تجعلوا بيوتكم قبورا تشيدن كو أكنا كسوكي كبروين. وسبق أن فيها معنيين. أن يفوك تمنكم مانا فلابو أولا أكنا كسوكي كبري مانا فلابالا. المعنى الأول ألا أن يغبر في البيت وهذا جاهر للجملة معنى فلو أكنا سودو سوكونو والجملة من فورا حديثة جملة من فورا جاهر ونinde أكنا سودو كبركونو جملة جاهر بوديرا so أكنا سودو سوكونو جملة جاهر بوديرا وثاني فلان الذي هو من لازم المعنى فلان obe mana debo olejimin mana debe nanoy ay la tatruka salatu fiha akana sallito ya kasokono mana fulana yoy an ko kana kasoke kaburiye mana fula de bala mana fulo akana soke sudo nyore kasudo soula kanoke mana fulana munye akana sallito ya akasokono donc ode ya to muallifu ko cide nyallasu an kan nafila kan ka so kono ni kiden ko akana ka so ke ko min kaburu nafila salli te salli kaburu la
me ay kana salli to yi ka sokono aya nyamar ni munye ha an ka sallan ka sokono me nim perpere la tigara iriyadu salihina la kuma nunu be nyogon dafa salli mi ni silamiya sariya ma jama ka ma sariya ibo ke sokono me salli jama nafila ni silamiya sariya ye jama de ka ma sariya ibo salli misiri de kono komi sungalo nafila ni tile noro minana ube ni kalo noro minana jama de kera nunu ma sunna ni sariya misiri kono ibe nunu ke misiri kono nunu teke sokono me yere kelena nafila na rawatibu akanune de ko luko ka sokono aha السابعة أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. السابعة ولون فلان أنه مقرر عندهم أصبت لندو في سيبو في أنه لا يصلى في المقبرة كجا مغتسل كبر لا أو سبت لندم بسيبو في وتنبو دوري ودي أتوا كوا كناك سوكي كومي كبرو أصبت لندم بو أولو بلو بودو كو كبرو سلتكي makabara kaburu so salliteke o sabatilen tumbe shebo bolode to gajo min qawlihi o be min aciden ka kuma la tajalu buyutakum qubura ni ciden ka kana ka soke kaburu ye lianna al maana la tajaluha qubura ay la tatruku salata fiha ni ciden ka kana ka soke kaburu ye mana kana sallito ye aka kaburu kono ala ahadil wajhayni la halaf fulain dola kelena mana fulain dola kelena fa ka'annahu min al-mutaqarrar indahum abikum sabatilendo shebo fe anna al-maghabir la yusalla fiha ko kaburu mugote salli الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. الثامنة سجنا تعليل ذلك وسبب يمنيتي دنكو أكنا سوك كبري تعليل ذلك بأن صلاة رجل والسلام عليه يبلغ الثامنة سجنا تعليل ذلك ما نتي دنكو mogo kana to ka sagini kana le ka kaburuma asababu ye munye bi anna salata rajul wa salamahu alayhi yablughu wa yin bauda mogo ka salli ani ka foli ko abeshe alema hari ni kaja fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada alqurba haju tala kumi mogo dobe a famu chogomi mogo munum bake ka gereci den ka kaburula ulu ba famu chogomi haju to ola tuguni mana nyana ni ema gereci den ka kabru ne ma seyede ni ema seyede ka foli de ka salli ka salli te sama mugo do mu famu chogomi wote haju te ka to matuguni ibe yoro hari yoro ja ake abese cide ma sallallahu alaihi wasallam fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada alqurba ay kaunuhu sallallahu alaihi wasallam ciden kele alaka taruna kisibaka naha na ayeb balilike sallallahu alaihi wasallam anyu jala qabruhu ida ni cirenya balilika ka kaburu kana ke takana sagi fenye ali illatu fi jalika sababu ye jumay anna salata tablughuhu haythu kana al insanu munna ciden ko mo kana toka ta kasagi kana leka kaburuma na yeb balilika ola parce que ni hadama dew nu sallira ciden ko be yoro be se ciden fala hajata ila an yatiya ila khabr hajute tuguni kana kaburu inna nu sallira ciden ka yoro hadama de sallira ciden ka be yoro be se ciden ma haju tala tuguni kana ciden ka kaburu ma wali haja nusallimu wa nusalli alayhi fi ayi makan ninde koso ambe kolike ambe challi ciden ka nambe yoro fayabluquhu salamu wa salatu foli nunun ni salli nunun be se cidema wali haja ninde koso qala ali ibn husayn ali ibn husayn ko nince imma ma anta o man fil andulusi illa sawaw emin fule madina ya ibe foli min ke ciden ka re ni emin be kabru kono ni be na kabru la ibe ciden ke e wa ciden koroya
ani min be Andalus be kelenya folo tumbe ewa Espagne yoron Espagne nununde wole ko Andalus emin fule Madina yere ni be ciden ka kaburu korore ni be foli ke ciden ka ni mogo min be Andalus be de kelenya foli ni salamu seli ciden ma be de kelenya donc wala haju te ko fonka gere ciden ka kaburu man ka fo ibe yoro foli ke ciden ka ibe yoro salli ke ciden ka donc abese ciden ma sallallahu alaihi wasallam comme ni ba kurabe sama chokomi Ali ibn Hussein yode fo التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تورد أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. التاسعة كنتنا كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تشيدن ككلي تشيدن ببرزخولا برزخو يمونye ubafo kaburu nyanamaya de la ko hayatun barjagiya mana nyanamaya chogo mindo abe jiya nyanamaya ni lagara nyanamaya ni nyogonche jiya nyanamaya te lagara fana nyanamaya te adamana nyanamaya chogo de do barjagu koro de o min waraihim barjagu o te qur'anan kuno wala barjagu de hayatun barjagi kaburu nyanamaya de hayatun barjagiya mana innin tila komi nibe jiya nyanamaya kono aywa ima kunu fana kan ninkila ki kunu fana komi ni be qiyama kene fana kan nyanamaya la nyanamaya sugu min do hayatun barjaga kaburu kan nyanamaya wodi atu bafu hayatun barjagiya nyanamaya sugu min do ala yire de ba haqiqatu parce que ko dogolem ko de do ala yire de ben ni nyanamaya haqiqatu donc ciden keli abe nyanamaya kono nyanamaya min be jiya nyanamaya ni lagara nyanamaya ni nyogonche to radu amalu ummatihi fi salati wa salami alayhi akam mantun kabara ube yirala ube sallim min kaka no ube foli min kaka ube yirala ube shama kato hayatun barjagiya ina ay faqati fa kullu man salla alayhi ay faqati mana kato hayatun barjagiya ewa mugo ewa mantun ka bara ube yirala ha foli anis salamu ulube yirala fa kullu man salla alayhi aw sallama uridati alayhi salatu wa taslimuhu ni mugo ciden sallira ciden ka ni mugo ye foli ke ciden ka ika salli ni ka foli ubayira ciden wa yukhaju min qawli ambo mina hadisa yurjuma ci ambo mina ciden ka kuma kono fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum ciden ka foli be shemman be yoro إن شاء الله بكم وقت شرايا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء فيه